tunyarukire i Nyamirambo ku rukiko rwa gisirikare. Hariyo urubanza muri iki gitondo hagati y'abafana bamwe mu bafana ba Peri ndetse na bamwe mu banyamakuru ba siporo hano mu Rwanda bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Turimo ku murongo wa telefone na Karixte Kaberuka. Kaberuka, waramutse? Rubiyanga, waramutse neza cyane. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Uri umwe mu banyamakuru bagiye kwitabira urwo rubanza rw'abo bantu nari ngarutseho haruguru. Watubwira muri makeya iburana ukuntu ryagenze? Ubu tuvugana nsohotse mu cyumba cy'iburanisha aho abakurikiranyweho ibyaha n'urukiko rw'ibanze rwa gisirikare ahangaha bikorera i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali barimo baratanga imyirondoro yabo. Ubu tuvugana twabonye itangazo mu minsi ishize ryasohowe na Minadef yuko hari abasirikare babiri ndetse n'abasivile 20 bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, ariko mu rukiko twabonye umubare wiyongereye kuko twabonye ababaye impuzankano za gisirikare bakurikiranwe muri iyi dosiye birumvikana bagera kuri 3 mu gihe bari babiri. Twabonyemo kandi n'abaofisiye bakuru mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa bagera muri 2. Abasivile bo n'abasanzwe birumvikana. Buri muntu wese rero arimo aragenda atanga imyirondoro ye yuzuye, ntabwo barimo gutanga imyirondoro y'igice kuko hari imyirondoro baba barafashe mbere, barimo barayibasubiriramo rero kugira ngo bumve niba haba hari amakosa yakozwe mu buryo bw'imyandikire kugira ngo bayakosore, hanyuma izindi processes zikurikireho. Witwa Kayisenga, hakabamo Muranjine, hakabamo ni dosiye y'abantu 23, ubundi ni 28, ariko abandi bazaburana ejo. Harimo uwitwa Kayisenga, hakabamo Muranjine, hakabamo Nzita Eric 28, ariko abandi bazaburana ejo. Ni dosiye y'abantu 23, ubundi ni 28, ariko abandi bazaburana ejo. Harimo uwitwa Kayisenga, hakabamo Muranjine, hakabamo Nzita Eric, uyu akaba kuri n'ubundi hakabamo Niyigena Aaron, uyu akaba yarigeze no gukatirwa n'inkiko akurikiwe icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Hakabamo uwitwa Ndabunguye Alexis, hakabamo Gatete Thompson, hakabamo Mugisha Frank, akaba ari we Jangwana, akaba yari umuvugizi w'abafana ba PFC. Hakabamo Iradukunda Eric, hakabamo Biganiro Mucyo Anta, hakabamo Ndayishimiye ari we Ligani, hakabamo Nemeye Olivier, hakabamo Nduwayezu Emmanuel, hakabamo Inosa, hakabamo Cyaruhinda, uyu nawe ni umukozi wa Rwanda Air, hakabamo Gashugi Alice, Gloria Ishimwe Likari ni umunyamakuru wa SKFM, hakabamo uyu we yanyisobye, hakabamo Kagimbura, hakabamo Umurungi Sylvie, hakabamo Ezira umukozi nabo wa Rwanda Air hakabamo n'uwitwa Gilles. Aba bose rero bari muri dosiye. Noneho hakazamo uwitwa Karishi.